Assalamu alaikum oşqordun görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, балбандар биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Чыгалышыбызды улантабыз. Бул чыгалышта экраныңыздарда көрүп турган бир жакшы өспүрүм сатууга чыгат экен. Кажыдан сиздерге маалымат жеткирип бөлүшөткөнү келдик. Бизден алыстабаңыздар. Эскерте кетсек, 2 өспүрүм чыгат бул чыгалышта. Биринчи номердеги өспүрүмдүн маалыматына эми чогуу болобуз. Hacı, assalamu alaikum. Жақсы. Өспүрүмдөр сатууга коюлду. Өспүрүмдөр сегиз. Бул чыгалышта экөө чыгат ошондо, а? Экөө чыгат экен. Бири ушул. Бири ушул. Эми кайсынысынын маалыматын берсек, мынадан баштай берели, биринчи ушул чыгып калды. Bunun жашы кандай болду? Bu aka paltarашка aka. Paltarашка. Тияктары таза. Таза. Пародасычы? Пародас будион aka, будион аралаш. Будион аралаш. Будион пародас. Жакштай aka, тапты. Местный эле уже келген бул. Бул aka келген aka. Келген. Будион парода болуп келген aka. Бизден агыстабыздар. Азобу мингиби? Азоб aka эми үйрөнөлөк aka, бул аз минелек. Boyu kança çıkıp bulat? Bu aka 63 kön ölçü alsın aka. 60'tan öde bu. Öde aka, ölçü alsın. 65 liraya. Tıyakları cev içine cevap. Azov. Cevap aka. Kaçan gelgen ele? Bu mağa koluma gelişine bir cayma bolup kaldı aka. Bir yarım ay. İşte bastıracağım bundan da bastığını görelim. Eko kişiler bunu Müneket tuğanlar birinci nomerdeki өспүрүмдү байкаңыздар, алдаркына көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Көрүңүздөр тугандар, кличка коюлган эмеспи? Кличка коюлу элек ака. Кличка коюлу элек. Токтотчу мына аркаларыны, солларыны тартып коелу. Жоош экен а колго? Жоош ака. Эми баасы канча бул биринчи номерде палтарашканын? Ака жеңил эле 2000. 2000 доллар. Kemi süйлөшүлөр болот. Болот ака. Биринчи номердеги өспүрүмдү көрдүңүздөр. Жакса ээси менен байланышасыздар туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар. Бизден алыстабаңыздар. Экинчи номердеги мына кулун, эркек кулун чыгат экен. Көрүңүздөр, кайсы бири жакса байланышасыздар туугандар. Кайтара берчи. Бул эми канча айлык? Bak 6 aylık. 6 aylık erkek kulun. Erkek kulun. Star. Can geldi bu dağa. Rostok'tan gelgen aka. Rostok'tan geldi. Sıyrılığı mı oldu ha? Boyu kança çırpılat gene mi? Boyu hemen. Bilmiyorum aka, bunu görgen çok aka. Ölçem böyle. Ama öspürüm kulun eken erkek kulun ha? Жазга bir yaş bolsa gerek. Küzge bir yaş bolat. Küzge, keçki mi? Ha, keçki var aka. Kutu kol taza. Taptaza aka. C'ye cevap aka. C içine cevap verilir. Parodas kanday dep geldi hem bunun? Parodas aka. Belgisiz hem aka. Belgisiz. Sınçılar ayta uğrat ha? Ha, özleri aytıştı tarihtenday. Tıyaklarını tartayalım, üstlerini. Kolga joş, çeteke gönüp alıptır. Hem bu ikinci nomerde Kuluntay'dın bas kança oldu? Kuluntay'dık aka. Cemilele 1000 dolar. 1000 dolar. Görüңүздөр mü? Erkek aka. Nomerler kança menen hem? 0777 menen. Plus 996 777 menen. 55 17 74 74 nomeri menen baylanışasızlar tuğanlar. Biz uşunu menen çıgalışыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.